Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga rin, Jenna. Kat iti saan nagbangat, ang gusto mo lang iti kolehyo. Kasla kaano na ang iti first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas a masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme. Maray, apaw. Kas kala maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing kami nagdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nakan anos ka, iti panagadal mo, apaw. Iti saan nga agbayag. Agturpos kan. Iso lalaingam ko ma. Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa ng padaktil yung kanya. Da kayo iti day di lolo. Noawan kayo na nga ta. Ang mga nung sa anak kung ang makaadal iti kuleyo. Kaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadag iti dadaktil ko. Good morning, BFF. Kasamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama, pailang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladaw ka. Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat iti nasaya at Ay, friend, makita ka di dyan maestra nga agturong dito yung classroom na ayan ta. Di dyan man o. Ha? Wan. Iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamot ta. Para laag good morning, mabain ka pa iman. Nalipatam sa amatan, timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation. Sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halakit di ka nagdumog dita. Ang taama ka nung makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadanan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinakan ko. Madam Socorro, kunayo langan kanya. Pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay amakam-am kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamambo ka na kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamambo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ayam-amo ka na kayo, dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. The Madam atmosphere Marie, here in nice Susukino meeting is you. incredible. Good morning, alone Matt. is Nice appetizing. meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Kat iso dati agbalin a katulungak amang isuro ka na kayo. Nukas jay nga ado dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsing-singpot kayo kumakanayon. One? Talaga ang naglaing kayo nga gitara kan agpiano. Wow, that is delicious. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo adon. Uray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib dagiti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music. Wen nga rod Uray makon ko na a visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada kayo. Saan na dayta? Nagasat tayo. Gaputa da na anos ang maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Socorro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagme, madam. Wen, itay pa'y nga daak dito'y. Iso anangag ko amin asaritaan nyo at talo.
Umay kayon. Mapan tayo ijay kantin. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tan panaglabas ti oras. Malanggaya man. Madamdama lang, panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan yung iti universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis tulaan mo ti meeting tayo itay. Iso saan tayo unay amaragyan ti panag-aawit tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kong ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin tulaangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners mi iti SPED Center. Nasisimpot kamat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasayahat nga ron no basta. Kat oray no nasingpa ti cooperating teacher yaw. Arabidin nyo kumalat ta ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayemaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi mo't kaya't nga agparikot ti cooperating teacher mi. Gapulang kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkadkado kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa iday di paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Baro, tangay saan nakaanasukon ni Lolang asaling. Dito'y kapaylaang balay amaturo. Sa nabale, tadamat pagsukatam ito'y. Kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyaman nak, Madam Socorro. Nakababain pa ikit din kada kayo. Nakutan na kayo akanayon ti mga asikaso kanya. Hindi nak masukon ni Lola iji pagadalan. Umanlugot tayo pa'y. Adito'y balayo ti pagturugak. It just melts in your mouth. Awan Absolutely tinasken stunning na flavor. pagpain ang baro. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasat akunay. Gaputada kayo at talo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, Madam. Nagasat kami mat. Gaputaad da kayo anaanos ang mga sursuro kada kami. Nanguna, no kasi ang marigatan kami iti klase ng regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabi, saan kami kumamat ang makasirag iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, Madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papanitibiyakyo? Anya day ta, Ariel. Sige. Saan Look at kayo this ka diyan incredible nakiasawa? atmosphere. It's snowing, but so humid. Eh, The smell of this sorry wagyu, Madam. absolutely Noon yaladitan ti irresistible. damdamaga. Okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngamin sukat na kami iti samali. Ayan nga iti anak yo, Madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At natagiti pimusay. looks incredible. Kat karaman And ti the anak ko. wagyu melts in your mouth. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Ni, apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko. Tapno darasak nga aking bag. Kat sa pulat ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, Madam. Juan, inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko mati bangkay na. Ngamjak na sarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yan. Kat ti asawa yo ngay, Madam. Diyo ka di impakamukan kwa na? Saan? Gaputawan matlat bibiyag na kada kami.
Listen Madam. to that knife work on the tamago. Pudno Absolutely nga ta. mesmerizing. Api mo And sa the iti anak taste, yaw. wow, it just melts in your mouth. Pinaklon Let's see ko what's na next. kasta. Kat intalak kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko ba inakaitanungan yan. Ngamno si bibiyag pa'y. Sabay kumatag sabat tumadla ang tidalin. Imba, tanakamupon kayo idin, madam. Juan, intalak ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy Here you ko are, aragpatan freshly ti made kalikagom soba. ko iti biyag. Please enjoy the strawberry Ti daifuku agbalin as ang well. maestra. Kahit Freshly nabaligi grilled kayo, scallops. madam. Get them while they're hot. Kat daytoy Best seafood abaligi. in Hakodate. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray tiya ko nakita pa'y. No kasta, ijay balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? Unmar, sana ka nasukon ni Lola. Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ay jayin balay ni Madam Sukuro tinagturugak. Ay, sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Kurak tumot nga minaday taman ng tikayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Sukuro. Sayang lang. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kumati as asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Da tayo laangan ti ibilang ng anak na. Adto yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. This is the taste of Thank you, Marie. Absolutely Ay, na. worth the wait in the snow. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papankan ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturo ka no nga ni Ariel balay da Madam. Gaputa saan ka no anasukon ti Lola na. Anya? Muna yun ang nagsimpat ni Madam. Talaga asaan laan na estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yun anak na. Ngam amom friend. Nakuna ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni Madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, jak amo nakababain mo't no agdamag takan kwa na may papan iti personal life na. Ang mga naipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo ijay regular class. Umadani nga minent exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, Madam. Da kami ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimaglangan tadadalang iti maymay sa section. Isaasan kami ang marigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti may sa section ti ayanda. Sipud nang rugida sumrak iti regular class. Isu na laang kanudad duma. Mas kayat dati agisti iti sped center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, Madam. Gaputa nakaan-anos kayo nga sped teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputaan da kayo nga student teachers a katulunga. Iso asa anak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam. Ariel, Mark, adto iti reviewer para ito madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo latta dagiti importante ama review. Wan nga Rod, sapay nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panaglecture ti teacher tayo. So asaan ako nagsurat no daduma. San abali Tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isumawan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? The pork sashimi looks No amazing problem. too. Ti importante, makatulong at kada kayo adwa. Sana bale, tano makasurusuro tayong agaramat iti computer,
Saan tayo tun amarigatan nga ag-take note kadagiti discussions? Oh, at iti allowance mo para ita-alawas, maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado kami ti magastos kadagiti requirements ni. Wow, that's incredibly Nagnina ti ang crispy. paprint iti The portfolio. butter and soy sauce Talaga is akas the perfect talaga. combination. Agaanos ka, taumadan eh, hindi pa nagtulpos mo. Wan nga rod lola. Katapaman ang makaturpusa. Siyak tumoton ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsardan kayon tumoton nga agtrabaho. Tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, uray bakit akon. Agur nung kakindi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti banag akayat mo agatangan. He looks perfect for this weather. Ariel, Andrea, Mark, rumuarakbi. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwa. The noodles are perfect kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpot kami mat, Apay kumangay nga grupo ak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan ang mukmat ang nasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputad da kano inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pa'y lang timabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ng tipila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kaya't nakakalamlang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lang ta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikam ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada ang makasursuro. The neon reflections. It's pure cinematic food heaven. Alejandro, nagadumot tin itatitao dito ospital. Sapay umadanin ti pangagdaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. specialty chicken skewers. The sauce is homemade. Alejandro, Well, I wasn't expecting curry this early, but Kumusta the ka? smell is incredible. nasaya ataklat Oh wow, that's perfect. sige, Next up, mapanakon. the ramen. Inton sa marunulaangan ngagpachekapag. mabidlay. Agsalita ta ko mabit. Ipatan ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsalitan. Kan maysa, ang mga numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Ang asim ko masukoro. Oray no italay. Ikan na The kumay ti atmosphere here gundaway is ang amazing. makisaritakan We ka. just passed the taiyaki and now Adala we're trying kayat this kong ibaga. incredible takoyaki. Listen to that ramen bubbling. Nagbayag matan ni Madam Sukuro itinapanan niya. Sapay mabisina kon. Uray siyak nga rod, mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni madam itinapanan na. Nukastaman bilang. Oh, di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni madam analpas tayon. Amangan ngamin no adda pa'y napatag-anapanan na. Iso ang mabayag pa'y nga agsubli dito pagadalan. Sige, mangan tayo nga rodan. Ado dahi ti balon ko asidaan. Atmosphere here is Iso nga ikan amazing. kayo mat. Iti And this kasta, wagyu looks maramanan nyo incredible. Look at the matiluto char ni on that. Mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsarita. ラーメンにしようかなそれともお弁当でいいね Siguradom laang anapatag day tabanan. Kaputa agur uray kanyak dagiti estudyante ije pagadalan. Kaya't ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden nata This pa'y tempura looks kasasawa. incredible. Listen to that crunch. Amo. It is so crispy and Malaos siguro piping ang kanya. hot. Absolutely delicious. Gaputa namati akadagos ka nagiti bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na aray ta? Oh man, Idin ka balay ko pa iti babae akayat da para kanya. Absolutely packed here today. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak ang makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kaya't ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang kaay ayatag.
Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem, ngamda kami iti anak ta. This tuna melts in your mouth, Ibagam asyak ti ayatam nga aging gaita. and the tamago is perfect with the tea. Ikunam ket di. Makunkonsensya ka, gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pambadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Freshly grilled scallops. Nalapit Please asaan enjoy. kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aging gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inagan ko ano saan anak ta. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no ma-incomplete tan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat namin. Nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na. Saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? The Kunak sense nga of ron no simmering sandan broth nga and i-extend sizzling ti panagipasa yakisoba iti fill the cold night air. requirements. Finally, the Ibaglakit first bite ti of these ataman glossy nakaawat noodles ti is instructor absolutely tayo. incredible. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakitan ti ulo. Kapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Japon na pagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas puntumat lang nga dagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan nga practice teaching. Iti saan nga agbayag, aggraduar tantumat tan iti kolehyo. At to, iti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Iti suyulatan di talamisa. Mga anak ito matagama. Sige na ron, Sir. Sir. At Okay, that danadlaw crunch. ko kada It's still kayaw. steaming, absolutely delicious. Anya na ita manang saling. Itay pa'y anak kaul-ulimak kayo. Kan kaslaada na unang apampanundan yaw. Apay, ada ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho, mana. 本当だね。 Adala na 次 lagi あれ食べ ko. に行こうか。はい、どうぞ。 Hanggang di kayo 新鮮な matanaga. 魚ですよね。 Nasaya ataklat tayo iti trabaho ko iti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayo anangal daw, ngam saan pa asimmang pat. Di ka kadi agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Simangpat sa ni ma'am. Mga kunti alimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon. The aroma here is Nami lakit incredible. din, no saan kayo nga agsuble. Fresh. Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidog nga mintipila iti ospital. Hospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay. Ada ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Ita nga minti schedule ti regular check-up ko. Iso amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam. Nangan kayo ka din. Wan, madam. Pasensya kayon, no saan da kayon anauray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na. Tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung nga output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapo lang namin nga aramidan mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jen? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas si daun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbaga klaangan, nga iso ti umay It looks ditoy. delicious. Ay, na. Thank you very much. No maipapaan iti panagiskwela yo kan ni 次食べ Jen のお豆腐と麹のソフト makagapaw. ですね。 Ayos ごゆっくり laan ど ba't うぞ。 kanya no maturog ka iti balayda. Kan may sa,
Awan mo ti parikot kan dyan magmay-may saak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latang dito'y alola. Amangan namin no kalaat na ada kasapulan nyo. Iso na saysaya at mutlaan. No adda ak lata akadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay sa ko. Here you are. Please enjoy the ramen. Dito iti kanayan ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pala. Wapay nga minadyak inlaban ti pamilya mi. The energy here is incredible. Look at that Naragsak kami tempura. kumaitang agdadan na. Oh man, this Akadwami ti ramen anak mi. smells amazing. Let's dig in. Wow, these Agbabawi scallops are akman. incredible. So fresh. Naladawan ti amin. And the tempura is perfectly crispy. Sigurado adin akong ay ayatan ni Socorro. 焼きたてだよね。 Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. ソフトありますよね。 Ken gapumat lakanyak. Napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabanlaw? Saan nga't, Lola? Masapol ko ngamin nag-review. Exam ngamin intong bigat. はい、はい、お待たせしましたね。 Nagkagat ka talaga nga agiskuila, 美 apok. 味しそうです。 Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadan. Dagiti dagdo mga awan mo't diferensya na. Ay isuda pa'y ti saan nga concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat nung mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kung tumo ti agbalin ang The maestro. smoky Akas kan ni aroma Madam and the rich Socorro, flavor of Lola. the butter soy corn. This Siguro, is the taste of Takayama. nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro. Nabilang. Sayang. Kaputasaan an addaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro. Tunggal maturugak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswag. Panagrik nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Yung uray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputan na singpat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yun. Wanadan. Nakasarita mi idan. Kat in-extend damat ipanagpasam ikadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga ron iti determinasyon nyo kasi spend teacher, madam. Kaputa kadkaduan nyo kay dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan ang masukon ida dagiti parents da? Paturugan nyo pa iti balay yo. Talaga ngamin ngayon bilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kasjay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti I kakaisuna. know, nga but we anak have to save room for the cheesecake too. Lukas ta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo ako katabalasa. Ay, hanya mo tanday ta malablab ito. Pasensya kayo ako The man, butter madam. just melts. Sorry, Hi, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling. Nalpas yo ka din dagiti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabaho. Gaputa damat ten dagiti dwapay ababaunan akadwa. Nasayat nga ron nung kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. はい、お Apay 待たせ kami しました nakayat ね yo。pala tiyag trabaho kas 暑いですから気を babaunan. ついてください。 Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na erwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kaya't ko lagta ti agtrabaho kas babaunan niya. Kain, takno ada mayawat ko nga allowance ti ako. Sana balay, tanapigsa akpay mat. Kabaelak pay mat, sir. Ngam no makarik na kayo ti bannog, aginana kayo manang.
Di kayag danag, jakis sayang ti sweldo yo. Ungayam, The sizzling mabalin ka di comfort ako draws you yung in, ganda kay but the di bodega. warmth of the Odin on a snowy night Nadala ngamin is sa simply pulag dyan. irresistible. And the Sige, karaage looks sir. perfect. The Kuyugan oyakado kayo looks marod, ijay perfect. bodega. Yes! Nalpas kong sampu itang aldaw. Makaina na matlangan. Nasaya at mo't tanalpas mong exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangi-dictate iti exam mo? Napataado nga mintin lepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damat ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Di mat Madam Here you go, Marie, fresh tinang off the pa-exam grill. kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay that nga looks sakit incredible. matang ti ulo. Maulawak matan, Ariel. At tinasayaat. Agtugaw kayo pa lang, madam. Amangan ngamin numa-outbalance kayo kat matumba kayo pa eh. Aginana kayo pa lang, madam. Sir, anya ka di, ti sapsapulan yaw. Kaapay nga enlukat yu ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan, ti sigod nga asawa yaw. Kaya't ko abiro ka na itinadawan mi ka ni Socorro. Kanti anak mi mana. Anya, ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat. Kaputa nagsina kami. Kan may sa limad Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadenten na. No bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maul-ulaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna. Iso nga imbagakan ko na, nga aginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, amaul-ulaw. Kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay. Imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amangan no nakaturugan. Wen Ariel, nakaturugan ni Madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isaabay ang tayo pailaan. Madanaganak, madam. Amangan matwad da sakit ni Madam Socorro. Hindi na lakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Freshly Ang made mga nabanog oyakudon. laang ni Coming right Madam. up. Iso akas jay, tirik nana. Wow, that looks amazing. Baby, gustuhan. Hindi ka nang sangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamatan na paganado ni Papa. May dungparan di ba sa nagluganan mi? Madam! Madam Socorro! Agreeing kayo ko, ma! Madam! Nagtagtagaiwak. Ariel. Sa dino ti ayanda Andrea kan Mark. Imunadan ang nagawid, madam. Nilang Madam Marie kung Madam Jenna tinangitulog kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan nilolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na. It's so Agawid lively ak here. tumatan. I finally got the miso butter ramen. The broth is incredibly rich and the noodles are Aday perfect. ta, Sir Alejandro. This is exactly what I needed Na in the ikabilan snow. dito isa That alas broth dagiti is ladawan incredibly nyo kan ni rich Madam and savory. Socorro. Kanja anak yaw. このラーメン本当に美味しいね。 Agawid ak mutin ah. 寒い日には最高だよ。 Tasukunat pa'y ti apo ko, 温まる。 ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balaya maturog manang. At na kami duty ki hospital in tunrabi eh. Tapno ang nakadwa na kiti babaunan dito palay. Sige sir. No day tati ko na yaw. We finally made it to Kuromo Awagak na ron Market. ni Look Madam at that Socorro. steam. Tapno ibagak, asaan absolutely ko ang perfect. masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan ti anak yaw. Agawid ak meten. Tasukunak pa'y ti apo kok ijay pagadalan. 焼きそば。 Mabalin ka di? At dito ka pala ang balaya maturog manang?
Ada kaming duty kay hospital inton rabi. 出来たてパンいかがですか No, ね ada kanwa nagtibabaonan diti balay. Sige, sir. No kastati ko na ayaw. Stepping into Beppu, the aroma Awagak of these pa grilling yung nga rod skewers ni is Madam just Sukuro. unreal. And they're Tapno pouring ibagak, fresh tea asaan right ko ang next to the rice masukon ti crackers. apo ko. The atmosphere Huh? here is incredible. Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Soba. Ay, when This sir, tamago is incredible. sipod It's so simrak fluffy ti and apo ko sweet. it is bed Definitely worth the center ni Madam Sukuro Look tinang at that isusuro steam. kan kwa na. The takoyaki is Ken incredibly uray no creamy addan iti inside, regular and the class. sauce is absolutely Adalatan ni perfect. Madam Sukuro. Amang iwan-wan-wan kan kwa na. No kasta. Iti Esped Center ti pagisursuruan ni Socorro. When sir, iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni madam. Talaga a determinado iti trabaho na. Iso a pagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida a naimbag. Papay ngay, madam. Awan mo tan ni Lola salin amang sukon kanyak. Nanipatan nan samot tan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito inilolam. Ha? Ni matlolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, manang saling. Hello, madam. Pasensya kayo no italaan kay bagak ka na kayo. Ay saan ko pailaan ang masukon ni Ariel ita. Gabot ako na ngamin ti amo. Adito yung kanu pailaan balay da maturog. Wow, that is rich Adda and kanu savory, ngamin duty perfect na for the ija rain. ospital. Kasta ka di manang. O sige nga Rod. Ijay pailaang balay ti pagturugan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay, adyaman naglaunay, madam. Ay, nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan met kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilot-luto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga The ang seafood nagluto is ak iti incredibly naimas fresh, asidaan. and the Maray rice apo. is seasoned Nakababain perfectly. mo't iti gayem mo no pasig How much anatang for the ipasamot taiyaki? akan kwa na. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbut Here is your yun. Niigata ramen. Enjoy. Siya, kay kayat ko di It looks prito a delicious. karne. Thank you. Gapot naman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadbom to ti mga ninton madamdama. うわーいや美味しそう Kaputa ね inton bigat. すぐ食べたいな Lamas kan natang tumanan ti ilutog. Ha? Lola Inday! Maris! Ada akon! Ada ni Jenna. Siya kundi mangilupat itiri daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O adto yan ti gatas mo, Ariel Baro. Inumam sakbay maturog ka. Agyamanak, madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di nasakit ti ulo yo? Saan kayo ka di na maululaw? Medyo nasakit pa Steam here is ilaan ti incredible. ulo. Look at those Ngam kabailak scallops matan. sizzling. Absolutely beautiful. Nagtumarak Let's try matan one. iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kay matulungan no bilang. Gaputasan kayo kat nga rod ang makita. Madam, pasensya kayo na kuman ha. Huwag damagak kada kayo. Nangod ko namin itay. May balbalikas nyo, ti maipapang iti anak nyo. Anda ka di anak nyo, madam? Uwan Baro. Adda anak. Iso na laang tapimusay. Ano niya? Lalaki ti The anak atmosphere ko. here in Tenjin is amazing. No si bibiyag pa So ila many kuma. choices, but that fried Katawan chicken ng looks lahat. perfect. Listen to this Sayang, crunch. madam. Saan na narit na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina?
Gaputat nimat ten lola ti kadkadwak ngaging nga iti panagdakkel ko. Anong mayos laeng? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswas anak unay analiday. いただきますが。うわー、柔らかいな。 Friend, nalpas kong ana edit si portfolio. Mabalin na na i-print. Uray siyak BFF. Nalpas kumatan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di sped center. Makaturog ako. Awanan ti parikot ta. Iso ang mabalintan ti maturog, friend. Sige nga rod, friend. Maturog ka. Tama sa patapay na agreeing inton bigat. Naisayang kat konti operasyon karang iti doa pasyente. Apay nga takas, to'y tirik na. There you go. Please be careful. It's hot. Sa anak ang makaid na. much. It looks amazing. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kan naamuak no sa dino ti pagnana edan na ita. この和牛いかがですか？ Kasla kayat kong awakan. 美味しそう。 Oh, Here is your makamulitan. tempura rice bowl. Patasak Thank you na very awakan much. ni It looks Socorro. amazing. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tati umawawag kanyak? Numuna takas tuwing oras pa ikitan natulog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kama pa ni ospital. Hello? Look at that Hello, steam. Socorro. Oh man, the miso butter is so rich. Anyat mapaspasamak This ka. vegetable Nagsakit syrup ti is the ulo. real deal. Kasladya akong kabalan ti sakit na. Anay ko! Umayang dito pag nanay damit-damit lang. Ipan ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yan? Ano mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Diyak ang kabalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulo. Kasano day ito yan, madam? Kasapay diyak kabisado nga aramadan ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Amangan iso daytan tinakasarita yo itay. Siyak langin ti bang sabat kan kuana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo. Nalipatak na yung baga kan kay di kalman awang gayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daduma lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang, ta saan anak ka brain. 最後の一つですよ。 Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para it-exam tayo inton malam. Alaman nga rod, itagyaman na ka. Naimbag pa ikan ka, tada recorder mo. Numsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. The sweetness of the tamago Imbaglaangan with that ah. perfectly Taim crisp palubos dagiti exterior teachers is nga just ag-record da amazing. kadagiti discussions. Thank Gaputa you for saan waiting. tayo mat makita dagiti isurusurat da iti blackboard. Man nakawat dagiti teachers tayo, iti regular class tayo. Iso nga okay lang, no i-record dagiti lessons. Ngam masapul lang tangag, dengit tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apog. Imbag ta nakita ka da, gusto dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na. No itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana. Steam here is Ay, incredible. saan Look pa'y at this nga road? fast cheesecake. The Madam texture is ati pa nangasikaso absolutely ni perfect. And Dr. the onigiri Alejandro looked amazing too. Cancuana. Ay, amangan no inton Madam Damalaan. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na.
Iso nakasurutak dito ospital. I'm starving. And this place is Aday tan ni perfect. Dr. The Alejandro. curry smells Umasidagan insane. dito ay Let's get a anta. closer look. This tempura is amazing. Apay ka diya kalat nga inawagan nak itay, Look at the Marie. lanterns down Kas ka there. lang mabukbukaw. Gimatang kamila ang mat kada Andrea kin Mark ti lunch tayo. Adanas kan ama-amay mo. Anya The day ta, broth is madam? incredibly rich, Wingag and the paiso, noodles are madam. perfectly Ni glossy. Madam Socorro. What an Adda itay di amazing ospital. Huh? Sigunday ta itigayam na ama istramot laang dito eh. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka no ta nagsakit yung ulo na idirabi eh. Naimbag ata day mawag kang kwana. Isa na tulungan dadagos. Sapay ko mga rod tagimbag adagos ni madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Fresh seafood right here. Ngun gayam, We have the best oyakodon. anyay tayong Hakodate. tinagan mo, Barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay aka na yun nga agsakit ti ulo ni madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday man ng terupayo. Manang saling, Ariel, Barok. At danadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahil ta tigapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayata na karing kang Socorro. Kastaon ay tidanag mi kanya Ariel. Tamarigatan kahit ti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na ang ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isuda ka ni Manang Saling. Nabayagan nagtrabaho kanya kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnanaanam. Kan inalak mo kan kuha na ti number mo. Kaya't ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kaya't kung ti akawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawin na kun, Alejandro. Sana mabalin. Sige, Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at nagyan kapay dito ospital. Iti kasta. Maipaay ami na kasapulan. please. We have the freshest seafood right here. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa? Ang mga nood dapay lang iti ospital. Dandan ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. One na friend. Talaga na patag ni Madam kadakwada. Ngam no pa'y kasta. Inka gumaan dalat nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa ni Ariel. Uray mo na daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramay doon talata dagiti responsibilidad ta. Kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin di ti pagadalan. We should try the crackers next. Ay, Apo, itapay ti panagsangit mo. Ay, gusto ko man. Siya ti madandanagan para kan ka. Look at that steam. Lola, Oh wow, the uni just melts in your malindayanak mouth. nga ngamin. Malindayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam. Lola. Apo, agtalag tayo iti Diyos. Agimbang tumatlaan ni Madam Socorro. Wow, look Kuna at ti how the doktor. fat renders. Ang mabalinan arumwar ni Socorro yung ospitalin tong bigat. It smells absolutely Kaya't ko aliti balay delicious. ti pagnaadan na.
Iti kasta, masikaso anay bag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kaya't ko asulnitan lagi tinagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gapota inutin ang mabukel ti pamilya mi. Oh. Apay akas tamat ti panangkitam kanyak manang. Adda ka dinapatag ngay bagang. Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti bagak. Ay, maragsakan akunay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapo ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kaya't ko nga ibagat ti kinapudno. May papan iti anak dakan ni Sir Alejandro. Iso na laang tamamakak. Gaputa amangan no ipagarok da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko. Ikanak kuma iti kired amang ipudno iti amin. Doan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel. Idi maladaga pa'y laang. Kano kasano. Anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panag-practice teaching ta. Talaga ang nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amunan niya ti marik na kita. Maragsa ka na, kaputa umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak ma, gapu iti kasasad, ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw, takanayon mo't anasaran tanukas din agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon ang marikrik na di Madam, ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Iso na lang, tabi na ibayan na. Kan nakuna na pa'y kano, ano bilang tamaadaan iti sakit? Saanan nagpaagas? Gaputawan mo ti makagapo agpaagas pa'y. Ay, unay matgaya man ti sasaadan ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno magpunas laang tiliday a marikrik na na. Kastamot kan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balahiyo tinangyagam kanyak Alejandro. At damot balay ko apag nautak. Ay mayat no dito'y kan balay ngag na eh. Iti kasta, masikaso ka anay bag. Ken maipaay amin na kasapulang. Socorro. Amok. Ano ti basol ko ken ka? Kada kayo iti anak ta. Kaya't ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang ta pinangtaandak na mamaken papa. Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikwada no sikat ti pilyak. That first bite is Kaya't daydi nga spectacular. agfaila iti The annulment. flavors in this shoyu broth Iti are kasta. deep and complex. May kalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day ta abanag. Gaputa ay ayatan ka. Iso nang ramin day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaan. Kat day chay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itan ti ayan ni Miranda. Adan di Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway.
Tapno We've masulnitak arrived dagiti at Omicho nagkuramakan Market. ka kas asawa. Look at this incredible Ikari. steam rising from the ramen. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro. Inton malpas ti klase. Ay katuwan apok. Urayan nakto nga ron ije pagadalan yaw. Taag diretso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko anak kadwa ni Madam. Mailiwakon kan kuana. Ipakitak to kan kuana ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Taintundong tang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Hanggang nuguraan nakman bilang. Sapay kuma, tamapakawan nakto. Ha? Anya ti kaya tiwasawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yo kanya. Basta, apok. Pakawanan nakuma. Igabuta dakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam dagusar iti computer. Nagmayat. Alalis ti pa nag-take note kadagiti lessons tayo. Meron. Kaya mabalin tayo pa abasahan dagiti lessons tayo. Gaputadan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursurot ang computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti panag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisurukan ni Madam Jenna. Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, madam. Nalaing kayo nga gisuro. Isong adda pa'y nga gagat kami nga giskwela. Tap nagbalin kami tumat ang maestro kan maestra kas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mga tanapanunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Welcome. Come try the freshest Makalawasan tuna today. idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya takla tamat, Madam. Here you go, the freshest scallop Imbaga ka right ni off the Lola grill. Saling. Asumuro tak kan kuana, kalpasan ti klase. Gaputa ka iliw kayon. Kan oray da Andrea kan Mark. Kanayom da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Hi. Kailiw kun amang ti panagkanta kan panagtukan iti gitarra. Isu na lang. Tama nga no di akon makasubli iti panagisuro. Gaputad damat ang sakit ko. Ha? Madam? Apa yun? Agsangit kamatan. Hi. Di nagsangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y mat-anatay. Madam? Agimbag kayo pa'y. Saan ka di? Maagasan pa ito sakit yo. Here is Uwan your baro. gyoza and ramen broth. Ikagumaak paimbang. Katno bilang tamapasamak data. Agsubli ak tumanan iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurot nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isuadikan ang liday, Ariel. Sir Alejandro, itay pa'y laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel. Di yo ka di kayat ti umasidag kadakwada. Madamdaman ton nasit ka kidamanan. Talaga kadi nga si dagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, uwan, sir. Agtawin laang idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadagiti visually impaired. Kat iso We should get some of the tinagisuro kan ni grilled Ariel na skewers. agbasa kan agsurat iti braille. Basta gaya. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel,
Kanayon latama pa ni Sped Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Sukuro. Uren nasaam tinagdalanan na. Nagasat na ti asawa. Gaputat darag ti estudyante na amang ipatpatid ken kuana. Maray, apog. Umadane, hindi pa nagturpos mo iti kolehiyo. Anyangay ti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasot ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod na makapasa ka adagos ako. Tapno stable tungkol aki trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mang isuro iti pagadalan nga ayan mi ita at practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maadaan damot iti napintas ang masakbayan. At tuya nagiti agas at umaram sa kawa. Agyamanak iti panangas asikasong kanyak, Alejandro. Pasensya ka na. No nakadisturbo ako dito'y balay mo. That is so good. Numabalin, agsubli ako man ijay balay. Masaysaya at matlaang no dito yan ti pagnadam. Look at that Awan butter mga sikaso sizzling kan on ka the idibalay mo. seafood. But I think I have to try these Kan may noodles sa? first. The broth looks so Awan parikot rich. kanyak no asikaswan ka. Taagasawa taman. Iso ang responsibilidad ko ti mga sikaso ken ka. Itataka sa pulang ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuhana. Makaragsakak ti mga sikaso kan ni And the Madam sea mo, urchin Ariel. looks incredibly fresh today. Kayat kong amin ngay parik na kinuha na tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yun, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umis-isong ka. Ha? Anya ka diti is-isumam, apog. Na Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa permi ti panangasikaso ni Sir kan kuhana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nangro na itah kan ni Madam Sukuro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di. Atmosphere here is amazing. Panagrik na. Look at the soba No and kadbuak tempura. da Sir kan Madam. And the okonomiyaki. Kasla siya wow, ti anak da. definitely the best bite yet. Gaputa na singpat daw na kanyak. Ay, no amom la kumaapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da The Sir sizzling counter smells Alejandro. incredible. Lola, And this bite, wow, the adda ka texture di is bagbagayo? perfect. Ah, You have to try ay, the Wagyu awan, next. apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay siled ta maturog tan. Masa pakapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kanya Lola The sizzling Saling. counter Anak smelled arwarin ni amazing, Madam too. Sukuro ija This butter ospital. ramen is perfect Wen, after the Andrea. burn. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kasta gayam. Balay ti asawa na. No kasta? At dagayam asawa ni Madam? Wen nga rod. Awan nga minti na is-istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Socorro. May sa doktor. Kat iso ita ti mga asikaso kan kuana. Kan adda pa'y anak da iso na lang, tanatayan. Sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin di balay da Madam? Ijay tayo nga agdiretso. Apaman naman pas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarong karan ni Madam Socorro inton malam.
Ay, sayang. Gaputasaan kami ang makasurot. Kaya't may mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga ramidan mi ija universidad. Sana bali, Jenna. Mabalinta mo ti sumarong karkan kwa na inton sumarong nung aldaw. Kat kadwatan to man ang dagito'y talo. Iso nga pa man amalpas ti klase yo. Kurayan yun ni Lola Saling, ha? Tapno kadwayan to ang mapan iji balay da madam. When Madam Marie, kurain mintulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbit gumatang karang iti aga sa kasapulan. Agsubliak matladagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasong kanyak, Alejandro. Kat gapo iti that is dayta. incredibly rich. Kaya't The ko nga noodles are ibagakan so ka, glossy and anapakawan packed kan. with flavor. Here is the Ken grilled nakasagana scallop akon amang with fresh ipaay iti yuzu. maikadwa agon daway. thank you. Itadakimasu. Tapno maurnos ti That is estado so ta ka sa tender. agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan na kon. Saan na kon ang kagura? Saanan? Gaputa nakita kan nariknak ti panagbayo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyaman na. Tainik kan na kiti maikadwa agon daway. Tapno makabawi akin ka. Kat ikarik. Saan tan nga agsina Apolos. Kandi kan baybayan. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag Okay, ka. diving into this rich broth and glossy noodles. Wow, that is absolutely Maragsakan incredible. The ako flavor unay. is so deep. Gaputa nakita kayo manan, Andrea. Mark. Ibaglakit din ta napanunod yun tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami mat, madam. Gaputan ng ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi ka tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Wingarod, Mark. Kanayon nakpay idi nga We're starting with the ubaan. curry rice. Lukas di apas He's pasangitan scorching the nak ni cheese right in Ariel. front of us. Anya paspasangitin nga ibagbaga mat Andrea. Luklukon ka lang mat idia. Gaputa kaslaan si boses mo. Ala, husto taytan. Amangan lumapikon pa ni Andrea katag sangit manan Ariel. Agpaisaga na akin ni manang saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayo na amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot den juice nga inuman nyo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto iti pangrabyang tayo. Wen, Lola. Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod, akanayon anaragsak. Wan nga Rod, Mark. Kaasimat ni Madam. Sapay ko mga Rod tagimbagan. Iti kasta, makasubling iti pagadalan. Ikararag kayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend. Nabasap ka din ti chat iti GC tayo iti research. Saan pa, friend? Ano dahi dyan? Sigun iti group leader tayo. Ada ka nun schedule tayo iti final defense. Kompleto ka nun dagiti research panelist tayo. Apay so? Ay na, kamaudyanan na. Makapag-final defense tayo, friend. Basit laan, makagraduate tayo iti kolehiyo. When friend, nalpas matlangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Uray nga minumulpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo ang makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot tong dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan datalaang Listen itinapintas to ang that broth sakbayan. simmering. We finally got the curry rice. The aroma is incredible. Let's dig in. Sige, Sir Alejandro. Isarok yun ti kutsiyo. Mapit lang. Kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimbakit ti ulo na? Ay saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot ta nga kada kami ni Ariel. Kaya't da kano apasyaran ni Madam. Kasta ka di?
Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida unag. Sige, sir. Apag iso ti isasangput yaw. Nakaluto kami mutten iti pangrabyan tayaw. Aya banda kayon tulaengan, numaidasaran dagiti makan ijay kusina. Kasta gaya man tinapasamak iji classroom tayo. At dagaya man maestra ang nag-substitute kanya. Wen madam, ngam addamat da Madam Jenna, ken Madam Marie, isuda ti kadkadwami. Oh, at nagayam na pintas kang nataer a bisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good Well, evening. Alejandro, iso dagiti duap ay nga estudyante. Damar kan Andrea. Maragsakan na ka makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalat na makasarsarita na napas niya nga daak iti ospital. Apa yan, madam? Madam? Wow, that's exactly what I needed. Mabit lang, ayabaki driver. Ipanda ka iti ospital. Fresh scallops right Hello, here. madam. Get your sea Naim urchin while it pag-arabiyo. lasts. Nakaawag kayo, mat. 2 bowls of the soba, Huh? please. Adda iti ospital ni Madam Socorro. Apay, madam. Anya tinapasamak. Sige, madam. That is absolutely Ipakamok adagos perfect. ka ni Jenna ti may So papan sweet itinapasamak and ka ni rich. Madam Socorro. Ay, unay mo na. Apay, apog. Anya tinapasama. Takas lang madandanagan ka. Imawag ti sigud ako operating teacher ni Lola. Kalaat kano asim makiti ulo ni Madam Socorro. Isungada kano ita iji ospital. Kat unconscious kano ita. Anya, ay inay, kaasimot nga rod no kasta. Huwag nga rod, Lola. O sige, taawagak pa ni Jenna. Ipakamok kan kuana ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni Madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Agingay ta. Unconscious pa'y lang. Madanagan ako niti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol ka no ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maro ti sakit na. Tano saan? Ang mga no saanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Agyaman ako na. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagamamuta. Nalaganan tinitnakin ka. Kasla ka din nami matlaang ti anak mi. Tunggal makitkita ka. Uray siyak, sir. Nalagaan mo tirik na kada kayo. Kasla kompleto mo ti pamilya. Gapo kada kayo ka ni Madam Socorro. Isu ang nagasatak. Gaputan na mo kayo ka ni Madam Socorro. Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka no saan ko nasungbatan ti awag mo. Nakaturugak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunana nga ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat This udon unconscious is kano incredible. pailaang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay di ospital ngayon ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na. Friend, ada dagiti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Sino nga ta doktor? Di nga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Umasidagan kada ta ti doktor. Naimbag nga orasyon, magbalasag. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduak. Iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadala na pagisursuruan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan kuana. Iso ngay may kami adagos dito'y ospital. Agyaman nakiti pa ng sarong karyo ti asawak. Look how fresh this tuna Mabalin ka is. di, ako yung gandak ama panijit chapel nga si dagiti ospital. Tulungan dak amang ikararag iti panagimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodan ijay chapel. Diyos ko. Adak itali ti sangwanan nyo nga agpakpakasi. Sapay kumat na pagimbagan nyo ni Socorro. 英語ランクの和牛寿司だよね。
Napukawan ti kakaisunang anak mi. Ket jak kayat amapukaw ko pa iti asawak. Amok, ado tinagkuranga kan siguro. Nagbalinak adakas nga asawa. Gaputa inun unak ti kinabaknang nga ipatawid kanyak na iti dadakkel ko. Ket gapu iti dayta. Nadadaay ti pamilyak. No saan ko kung mga inapa ni Socorro iti day di agundaway. Nalabit na saan apimanaw iti palay. No saan ako maanamati karang ti imbagbaga day di mama nga adda sa pali alalaki na. Saan na kumamat ang aksidente iti anak mi. Pangaasin Diyos ko. Ikanak pa iti kundaway ang makadinak ti asawak. Ipayam kumapay iti atidog abiyag. Tapno adu pa iti matulungan na. Kat mangipaay-pay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay ko tapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya ti pagbanagan ti operasyon na. Tapno uling bagmatan. Among friend, ada nadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslang kakainas dad. Nukit kita ag ida. Kasdala agama. Kinapod muna. Day tamo tinadlaw ko. Iso pirmi ti panangkita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagit ko lakat nga ron idikad kadwa tayo pailaan ni Madam iti Sped Center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo. Nang runa ka ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan lang nga estudyante ti pangibilbilangan na ka ni Ariel. No di kat pudpud no nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wan, Andrea. Insurat itay na madam dagiti grades ko iti Braille. Uray siya, naamwa akong dagiti grades ko. Let's try these noodles. Nagngangatong agpaiso dagiti grades ko. Here you go. Enjoy the Sumalayan. ramen. Tamaliglid Thank you so na yanak. Malagit that looks ko lang amin ni incredible. Ma'am Socorro. Kanayon na may baga kada tayo. Nagagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapos magbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan inton makariing. Ket ipakita tayo tukan kwa na dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan. Nakaawid ang dagitin ang sarungkar ka ni Madam Socorro dito ospital. Sir Alejandro, Madam Damalaang, agawid kami mutan ka ni Ariel ijabalayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel kan ni Ariel? Ha? Wen sir. Siya kung tinangay aywan kan ko ana. Sipod basit pay. Kaya't Josawan, saan ang naaywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka nakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel Here na? is the Wagyu skewer, freshly grilled. Enjoy the Apay ala crisp saludsod texture. yun ay ta. Sir, Sung batam ko mati sa ludsod ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Daapay nga impaay da kada kayo da ita responsibilidad. Nangag ko itay ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Here you Oray are. no saan Please kayo ang enjoy the makikita. yakisoba. Mariknak, nga dailimlimad jo. Anya ka di talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipud ubingak. kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam kita? Ha? Maamuan ti anya.
Wow, Pangaasiyo the broth kumamat is alo incredibly la. rich and Tasan savory. kayong The agilimod noodles kanyak. are perfectly glossy. San agaputa may sa kabulsak. Kat agilimod kayong kanyak. Isu apang asiyo ka din alola. Ibagayo kumano anyaman dayta. Sige, apo. Urayan ta ti panag-aawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo klase mi ka ni Jenna inton bigat ta Sabado kat nga ron. Ay, sige nga ron, apok. Alaam nga ron ti tinapay nga ada Okay, iti the broth is kusina. incredibly Iti rich. kasta, The saan noodles ka are amabisinan? perfectly glossy and Sige, chewy. Lola. This Kan is the nakaluto real ak gaya deal. man iti The pangrabyan smell of nyo. the charcoal Tapos saan alone kayo is na marigatan. amazing. And this bite is Nagyaman ak nga perfectly ron. crispy on the Mala. outside, soft Mapan kayo ni inside. di ospital. Kaat agan-anad kayo, apo. Itataada kayo, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi, akasarita kan ni Ariel. Sige manan. Ibagan no anyaman dayta. Nakasaga na kami adungeng. Sir Alejandro. Ariel, apo. Pakawanin dakom no italaang nga ipudnok kada kayo da ito. Wow, this is amazing. Maawatak no gumura kayo kanya. Sir Alejandro. Kaya't ko nga ibaga. Asibibiyag ti anak yo kan ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo. Awan sa bale, nude ni Ariel. Okay, diving Anya into this pa'y dagiti segment. sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Freshly made masakbayan. takoyaki. Get them while they're Insurat para iti radyo, ni Try Dea our rich Ya. ramen. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Sige manang saling. Ibagan no anyaman dayta. Nakasaga na kami adungeng kan Ariel. Sir Alejandro. Ariel, apo. Pakawanin dako mano italaang nga ipudnok kada kayo na ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo kan ni Madam Socorro. Katdayta nga anak yo, awan sa bale, no din ni Ariel. Ha, Anya? kasaluan na pasamak dayta manang. はい、いらっしゃいません。 Siguro na iti daydi 本 mama. 日のおすすめはこちら May です sa ti ね。 anak mi kadagiti na eraman anatay iti pan naka-aksidente da idi ka ni Socorro. Saan, sir? Dungag kayo. Taisalaysay ko no anya tinapasamak iti daydi a panawon. Kano kasano? Anaipan ni Ariel iti puder Absolutely ko. fresh. Totally worth the stop. Iti lugar Let's see me what's next. tinakapasamakan ti aksidente ti may sabos ang nagluganan da Madam Socorro. Apag isumot ide ang naggapuak ije simbaan. Ket kabayatan ang magmagnaak nga agawid. Nakitak nga agkakaribuso dagiti tao. Idikwan, inyawat na kanyak ti maysa nga ubeng. Kunak ide no saanen nga agbyag. Gapo taado ti sugat nga. Iso nga impan ko adagos iti ospital. Ket dita, nakitak ang nakasurat iti lampin na tinagan na. Alejandro Villarreal Jr. Aniya. Papay nga rod adi kay nang ramid iti pamuspusan. Tapno sapulan na kami.
Sinapsapol kayo, sir. Iso ang nangarami dak iti pamuspusan. Tapnula ang makaumayak dito'y syudad. Aging nga adda nakaibaga kanya. Nga adda makaamam mo kada kayo. Kat insuro na kanyak ti ospital a pagtrab-trabahuan nyo. zest just brighten Kat everything up. idinapaanak iti Absolutely ospital. delicious. Ti inayo a doktor ti nakasarita. Kat nakunana ayadayok ti ubeng. Gaputa di na kayat amabukal ti pamilyayo kan ni Madam Socorro. Binayadan na iti dakkel agatad. Tapnula ang yadayok ti anak yo. Oh. Tsaking pagarop ang maaramid kanyak ni Mama ti kastoy. Siyak pa'y ang mismong anak na. Ulit-ulit tagtagkid daw iti pamakawan kada kayo, sir. Numaisublik la kumati amin. Diyak la kuman inaw-awat ti kwarta nga imbayad kanyak. Day di mamayo. Di ka mananagan, manang. Saan ka akagura? Agyaman akpaikit di kan ka. Gapot na napadakkel mo na saya at ti anak mi kan ni Socorro. Apa man na makariing. Ipakaammo tayo adagos ken kuha na ti may paniti da ito eh. Sigurado ang maragsakan. Gapot na kamaudyanan na. Agdeden na kami matlangan asang pamilya. Anya ti kunam, Ariel? Si kati anak da Ma'am Socorro kan Dr. Alejandro? Wan Mark. Uray siyak. Tas ladyak pa ilang mamati ka dagay tinaamuak. Ha? Isumat lagayam ang nalag-anterik na kan ni Madam Socorro. Kan kastauna ti panangas asikaso na kan ka. Tagayam, anak na ka. Naggasat ka matan, Ariel? Agasam? Doktor kan teacher gayam dagiti dadakkel mo. Nagasatak ngagpaiso. Iso na lang. Tanong kaano an amat tipud-pud nga kinataog. 次はあれにしようかな。 Kas diamot ang tinapasamak ka ni Mama. Aging gaita. Saan pa yan nakariing? Agtalag tayo lang kinyapo, Diyos. Agimbag tumot lang ni Mamam. Kat na mapasamak na ita, agbalin tumatan anaragsak ti pamilyayo. Kunak tubay kan. Anak talaga ni Sir Alejandro ni Ariel. Gapot ang karupro padala una ay friend. Nagasat ko ni Ariel. Gaputa na simpot dagiti dadakkel mo. Kan maragsakan akmat. Gaputa ang munang ti kinapod mo, maipapan iti kinatao na. Ang balin matlaangan ang naragsak ti pamilya ni Madam Socorro. Sapay na kumangarod, ta successful tinay sayangkat nga operasyon ken kuana. Maamuan tayon to. Intun ibaga ni Doc Alejandro, friend. Dayjayan ni Papam, Ariel, apo. Nalpasan ti panagsarita da iti doktor ni Mamam. Paumayan diti ay anta. Lola. Managsaling, Ariel anak. Kumusta, Papa? Anya tinagsaritaan niyo iti doktor anang opera kan ni Mama. Good news, anak. Successful ti operasyon ni Mamam. Ngam agtultuloy lat katiyo umay na dito ospital para iti check up na. Tanda pa nang iti rumbang nga maaramid tapno agtultuloy ti imbag na. Una, ket adda kami amang ikarkararag kan kuana, Papa. Mabalin ka din ti umasidag-itan kan ni Mama, Papa. Wen, mayakaran ni Mama may iti private room. Isang umay kayo, mapantayon iti silid gayan na. Socorro, agyaman na nakariing kan. Alejandro, agyaman na tasikada gusti nakita. Iti panagmulag. Mama. Ay, apo. Inayadam laang ti panangarakok mo kan ni Mamam. Amaganoan niya pa iti mapasamak kan kuana. Pasensyakan, Lola. Maragsakan lang amin. Gaputan nakariingan ni Mama. Mama, kunam kanya, Ariel. Wen, Socorro, anak ta ni Ariel. Ilawlawag kuntukan ka ti amin, apaman ama imbagan ka.
Kas tagayam tinapasamak iti anak ta. Kalpasan ti pan naka-aksidente, Winnie. Wen, inikanday di mamay ti dakanagatad ni Manang Saling. Tapno maya dayo na lang ti anak ta. Kat ti pan naka-aksidente ti gapuna no apay ang nagbalin a bulsak ni Ariel. No amok la ko maakas jay ti mapasamak. Jak la ko man imadayo akadwak ti anak ta. Di mon pabasulan ti bagim. Gaputa di mo mat nagayatan ti napasamak. Dinapatag kita, agdeden na tayon. Awanan makalapad iti panang bukal tamanan iti pamilyata. Try the tamago. Jenna, friend, congratulations to us. Nakatulpos smells tamatlangan iti kolehiyo. Kablawan kamot, friend. Agbalin tamatlangan na maestra. Finally, nalpasan ti biyag takas estudyante. Anyaman ang panubok dagiti mapadasan ta iti trabaho. Mamati ak akabailan ta, no agtalag talakit di iti namarswa. Pudno day tagayam. Ay na, excited ak launa yan nga agtrabaho iti pagadalan nga yan ni Madam Socorro. Ijaya ko nga ag-apply. Apaman ang makapasaak iti board exam. Apog, itay pa'y akit kita umday ta cellphone mo. Kaslan di ka makaidna. Itaminan arumor ti resulta ti board exam, Lola. Agner-nervyosa. Ang mga no sa anak ang makapasa. No bilang ta saan ka ang makapasa ita. Di padasam tumanan ti ag-board exam ah. Nanyangay ti among no maswerte amton. Sige man langan. Kita akong ti resulta, Lola. Sapay kumarod ta makapasaak. Tapno makapagtrabaho akmatan. Look at that sashimi. It looks Agpaiso, Madam Gina? Madam Marie? Dito'y kayo sa Sped Center, amang isuro? Juan Andrea. Kanayon da kami na makadua dito eh. Yes! Manayunan manin dagiti teachers tayo. Naragragsak manin dito yung Sped Center. Gaputad da kayon dito madam. Isong agsingsingpot kayo akanayon, ha? Saan mi akayat ang madamag anagulo kayo iti klase nyo, iti regular class? Sige kayo. Saan da kayo natulungan kadag iti activities nyo? Ay, Win, Madam, talagang agsingsingpot kami. Apay asikati nagluto, Socorro. Adamat daman ang saling ang mga ramid iti dayta. Saan mo't anatagsan at trabaho ti inaramid ko, Alejandro? Kan may sa, kayat ko laang apagserbihan ti anak ta. Iso abay anak laang ang mga ramid kadagiti ba nag-asaan ko ang naaramid, idi kada kayo. Unmat ngamin, papa. Muray siya. Kailiw kumatan ti panaglutluto ni mama. Talaga, Ariel, anak ko. Makitam, Alejandro. Ayunan na ti anak ta. Iso abay anak kadilaang apagsirbyan kayo. Alejandro, sigurado akon iti plano. Agsubli akon amang isuro inton umaya pa nagsasaraman. Total, naka-recover akmatan iti operation ko. Ngala, si kamalagan ti makamo. Amok na naragsak ka iti trabaho. Iso ano anyaman ti makaparagsakan ka, suportaran ka. Agyaman ako unay iti suportam. Awanan ti sapulak pa'y ita. Naragsak akoon gaputa kumpleton ti pamilyata. Orasyak, nakaragragsak akunay. Katagyaman ak, kaptay ni kam nakiti gundaway. Tapno masulnitak nakiti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ipatpatig kayo unay nga ginak. Welcome back, Madam Socorro. Maragsakan kami unay. Gaputa nagsubli kayon dito yung Sped Center. Maragsakan akmet ang makakita kada kayo, Ma'am Jenna, Ma'am Marie. Ni Madam Mat, kasla sa anak ana iruam itim mam nga awag yung kanya. Rumbang laeng amam tiyawag ko kada kayo. Gaputapada kayo matan a maestra. Kasla kaano laeng idi agprak-practice teaching kayo. Ita, natungpal yon ti arapapyo. Gaputa nagagat kayo idi estudyante kayo pailang. Ken kinabailan nyo dagiti panubok iti panagadal incredibly yun. rich.
The perfect bite to Mama, start the day in Papa. Kamakura. Itata senior high school akon. Oh man, Kahit that is so kulat good. ko mga agadal iti Definitely worth the pangisursuruan nyo, mama. Total, mayat mati pa nang isuro dagiti mama estrejay. Si kalata ti makaammo, Ariel, anak. Noan niya ti ammo mapagsayaatan. Adda kami latta dito'y kinipapam amang suportakan ka. Wen, husto ti ko na ni mamami ho. Si susuporta kami ti amin na pagayatan. Nulakit di ta makatulong ken ka para pinapintas sa masakbayaw. Lola, nagsundo akong itaabulan. Alaan nyo dahi ti akwarta. Tapno adamot iduldulin nyo. Nagyaman ako, nay, apog. Saan ka mat nga obligado ang mangyawat kanya kiti kwarta? Agurnong kakitay. Tapno maituloy ti arapaap mo nga agmasteran. Sa bali na tamot ti urnong ko, Lola. Inlasin ko at talaga dahi ta akwarta para kada kayo. Tapno ada paggatang yung kadagiti masapsapo nyo. Iso nga alain nyo dahi tan, Lola. Congratulations, mama. Agasan, na-awardan kayo iti outstanding teacher. Proud ako na kada kayo, mama. Agyaman na, Ariel, iho. Jak ninamnama da ito yung award ko. Deserve mo na itang award. Gaputa makita at talaga ti determinasyon mo iti trabaho. Ken, gapu iti dayta determinasyon nyo. Adun dagiti na paggraduaryo a visually impaired. Right this way. Ismain tong Fresh nagkolehiyo, meals ah. already. Manghalak to mat iti kurso nga special needs education. Wow, that is rich Tapno and makatulong delicious. akmat kadagiti estudyante apada, asaan ang makakita. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko daytang arapaap ko, mama, papa. Ala, kat adda kabilatan ito'y para kan ka, anak ko. Nagsaya atan ti arapaap mo, iho. Suportaran na ka iti dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas anapauwan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayo. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, The scallops look Virgie amazing, Tuclay, but this Emily tempura is Calica, calling my name. Roger Listen to that Ramirez, crunch. Absolutely Jonah perfect. Ributazo, kanto'y pagayam The nyo, atmosphere here in Joffer Tianjin Anas is Basit. electric. Insurat parit This radyo parfait is ni the Dea perfect Yang, blend of kaniti sweet and direksyon, bitter. Look at Virgie that Tuclay, steam. A generous musika, pat of butter melting Dante into the rich Martinez, Kagoshima broth. computer This recording is exactly technician, what we came for. Jonar Ributazo. Isagsabot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.